Reka ngusuhuze, reka nongere ngusuhuze, nguhe ikaze, ngusabira amahoro n'imigisha bituruka ku Mana bikomeze kubana nawe. Reka nguhe ikaze we tugomeza kubana umunsi ku munsi, tubana hano kuri KGE, aho tuba tugenda turebera amakuru agiye atandukanye. Ushobora kuba uri kubona iyi video ukibaza ari ibiki ku munsi w'ejo hari tariki 15, kuri izo tariki 15 mu gihugu cy'Ububiligi haje kuba habera imyigaragambyo. Ni imyigaragambyo yakorwaga na bamwe mu baturage b'abanyamurenge n'abanyekongo bamagana ubutegetsi bubi bwa leta yabo, leta iyobowe na Felix Antoine Tshisekedi, aho bari kwamagana ubutegetsi bwica abanyamurenge, abahema n'abandi n'ubundi bwoko bugiye butandukanye bwicirwa muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi myigaragambyo yaje kuba ibera muri iki gihugu cy'Ububiligi. Ntabwo twavuga ko ari iyi myigaragambyo ibashije kuba yaba igenda iba muri ubu buryo. Mu gihugu cya Canada mu minsi yashize twagiye tubona habaho imyigaragambyo nk'iyi ngiyi. Ntabwo ari muri icyo gihugu cyonyine haje kuba habaye imyigaragambyo, twarabibonye no muri Amerika ko iyo myigaragambyo yaje kuba yaba bamagana leta ya Kongo, basaba amahanga ko yabarenganura, ko ikabarinda ubwicanyi bari guhura nabwo, bahurira nabwo mwa kiriya gihugu, bari kwicwa n'ubuyobozi bwa Antoine Felix Tshisekedi afatanyije na mugenzi we Neva, president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Iyi ni imyigaragambyo bakoraga bamagana buno bwicanyi bukomeje kugenda bubakorerwa. Ntabwo ari muri Canada na Amerika imyigaragambyo yaje kuba yakomereza, ni Nairobi twarayibonye igenda ihabera umunsi ku wundi. Noneho iyi myigaragambyo yaje kuba yakemukira mu gihugu cy'Ububiligi. Ni imyigaragambyo yaje kuba yaba ku munsi w'ejo, aho bamwe mu baturage bagiye batandukanye baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye bikusanyirije hamwe bakavuga ati uyu munsi n'uyu turasaba uruhushya rwo kuba twakora imyigaragambyo twamagana akarengane gakomeje gukorerwa abatutsi mwa kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi bukomeje kuba bwakica abantu, abanyamurenge n'abandi bagiye batandukanye, hamwe n'ubutegetsi bw'u Burundi bugenda bwica abantu. N'imyigaragambyo yamaganaga ibi bikorwa bikomeza kuhakorerwa. Gusa nubwo biba bimeze gutyo, mu minsi yashize twagiye kubona Antoine Felix Tshisekedi avuga ko agiye kurinda abanyamurenge akoresheje mu bubasha bwose, ibisabwa byose kugira abe yabarinda, agiye kubarinda uko bishoboka cyose, ikiri busabwe cyose ari cyo ari buze kuba yakoresha mu kugira abe yarinda aba baturage b'abanyamurenge badasiba kureklama, badasiba kuvuga ubwicanyi bakorerwa, badasiba kugaragaza ubwicanyi bukorerwa, badasiba kugaragaza ko muri iki gihugu hari bamwe mu bica abantu bakabatwika, ariko amahanga akagomeza kubirebera ntagire icyo akora, ahubwo amahanga agakomeza gushyigikira iyi leta ya DRC, ubwicanyi bukaba bwakomeza kugenda buba ntihagire icyo bukorwa. Akaba ari naho hagenda havira iyi myigaragambyo, wenda muri babandi baba badashyigikiye ubu bwicanyi babashe kuba bagira icyo babikoraho. Ubwo Antoine Felix Tshisekedi yaje kuba yatangaza avuga ko agiye kurinda abaturage akoresheje ibisabwa byose. Hari umwe mu bari bahagarariye iyi myigaragambyo yaje kuba yabera mu gihugu cy'Ububiligi, bamubajije ati ese kuki mwahisemo kuba mwakorera iyi myigaragambyo mu gihugu cy'Ububiligi? Yaje gusobanura avuga ati impamvu twahisemo kuba twakorera imyigaragambyo muri iki gihugu nuko tuzi ko gishobora kudufasha cyane, ko gishobora kugira ijambo rikomeye, gishobora kuba cyakoresha wenda tukaba twagira amahoro, abanyamurenge bagenzi bacu bari kuba bapfira mwa kiriya gihugu bakaba bagira amahoro, cyane ko yavugaga ko iki gihugu kiri muri bimwe mu byakolonije iki gihugu cya DRC. Avuga ko ibihabera byose iki gihugu kibizi, bigenda biba kibizi, akaba ariyo mpamvu bahiyambaje kuba bahakorera iyi myigaragambyo kugira babibone n'amahanga, wenda akomeze abone imyigaragambyo iri kugenda ikorwa, babashe kuba barenganura. Bamubajije ati se ko mu minsi yashize twabonye Antoine Felix Tshisekedi avuga ko agiye kubarinda, mukaba mukomeje imyigaragambyo, ibi bishatse kwerekana iki, bivuze iki? Yaje kuba yasubiza aravuga ati biriya Antoine Felix Tshisekedi abavuga biriya ntabwo aba ari byo, ni ukwerekana amahanga ko nta kibazo gihari, akerekana ko ari umwana mwiza, ariko
tubona bikora ariko tukongera kubona ari we uri kohereza amadroni aza kurimbura abaturage, akica amatungo, agakora icyo ari cyo cyose gishoboka, akabuza abantu ubuzima. Nta wundi uba ubyohereza, niwe uba ugenda ubyohereza. Ntabwo kuba avuga kuriya ntabwo ari uko ibyo avuga abishyirwa mu bikorwa kuba turinda, nta burinzi tumubona, nta nubwo tumutezeho, kuko ibyo akora byose aba abizi icyo bashaka gukora ni ukwica icyitwa umututsi rihara muri Kongo n'icyitwa umuhema n'umunyamurenge, bose akaba ari nta n'umwe ubarezwa kwa buriya butaka, bakaba bamwica bakamurimbura. kandi mu gihe ababo bavuga ko buriya ari ubutaka bwabo, ariyo kavukire yabo, ari cyo gihugu cyabo, ariko ubuyobozi bwa Tshisekedi ntabwo bubibona gutyo, bubafata nk'abanyarwanda. Akaba ariyo mpamvu umuntu uba ugerageje kuba yakoresha ururimi rw'ikinyarwanda hariya, urumva biba bigiye kumubaho, ni ukwicwa, gukubitwa, cyangwa akaba banamutwika noneho bakamurya inyama. Ibyo ni ibintu byagiye bigaragara cyane ku masosho media. Rero bakavuga ko iyi myigaragambyo iri kubera hariya, wenda amahanga adashobora kuba yarebera, ari buze kuba yagira icyo yaza kuba yakora. Nibyo yaje kuba atangaza avuga ati ibyo Antoine Felix Tshisekedi yatangaza avuga ko agiye kuturinda, ibyo ntabyo tubona, niwe wohereza amadroni aturimbura afatanije n'igisirikare cy'u Burundi. Bose bakaba bavuga ati no, bashaka kuba batwica, kuko yagarutse ku kuba Antoine Felix Tshisekedi ubwo ahagarara akagenda imbere y'abaturage akavuga ati agiye kuturinda imbere y'isi n'amahanga, akigaragaza muri ubwo buryo. Ntahwema kuvuga ko avuga ko hariya muri Minembwe n'utundi duce tugiye dutandukanye, hari bamwe mu baturage bahafungiye badashobora kuba bagera mu bice bigiye bitandukanye, badashobora kuba bajya kuvoma, badashobora kuba bajya guhaha, inzara ibibamereye nabi, ubufasha budashobora kuba bwabageraho kubera ko za mayimayi n'izindi ngabo zigiye zifatanije na leta ya Kongo byahazitiye, nta rujya n'uruza rushobora kuba rwahakorerwa na ruke. Iyi myigaragambyo ikomeje kuba yabera mwa kiriya gihugu cy'Ububiligi, bakaba biteze ko hari impinduka zaza kuba zaza kugaragara. Akaba ari n'imyigaragambyo ikomeje kuri ubu, ntabwo yaba yavuze ngo ni imyigaragambyo iri bube umunsi umwe. Iyi myigaragambyo iri buze kuba iminsi ibiri. nk'uko muri kubibona muri video, bari kugenda bafite ibyapa bigiye byanditseho amagambo yamagana leta ya Kongo, ubwicanyi, jenoside iri kuba yakorerwa abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo. Bakagenda bagira n'amwe mu magambo bagenda bavuga bamagana ubu bwicanyi buri kugenda buba, ibitero bigenda bibagabwaho ku baturage batuye muri kiriya gice cya Kivu y'Epfo, bagenda bicwa. Ni imyigaragambyo ikomeje kuba igenda ibera mu gihugu cy'Ububiligi, muri imwe mu mihanda bemerewe kuba bakoreramo, niho imyigaragambyo ikomeje kuba yabera. Tugiye gukomeza tuyikurikirane, ibindi byaza kuba byagenda bimenyekana, niba wenda baza kumvwa, niba ari ubufasha bashobora kuba baza kuba bahabwa, wenda amahanga akaba yageraho kabumva, bakaba babona ubutabera. Gusa ibi ntabwo twabyizera 100%, biracyari inzira zigoye cyane, kuko mu gihe amahanga akomeje kurebera RDC ibitero igenda igaba muri za Minembwe, muri Uvira, ahantu hose hagiye hatandukanye, amadrone agenda arasa abantu, amahanga akakomeza kurebera ntabe yagira ikintu abe yabikoraho. Urumva ni ibintu bikigoye kuba babona ubutabera, biragoye. Ariko ni imyigaragambyo uko bayikomeza nabyo bishobora kuba byagira icyo byatanga, wenda bikaba byabyara umusaruro. Reka dukomeze turebe, tubihanga amaso, dutegereze uyu munsi wa 16 imyigaragambyo iri buze kuba yakomeza, icyaza kuba cyahinduka, wenda kikasohoka kigatangazwa, nacyo mwaza kuba mwagisanga hano kuri KGE. Icyo ngusaba nuko wakora subscribe, ubundi tukajya dukomeza kubana umunsi ku munsi. Ndagushimiye wari tubanye muri aka kanya, njye wari ukugejejeho iyi nkuru. Nitwa Emmanuel. Komeza ubane natwe, ndakwifuriza ibyiza bituruka ku Mana.